أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخوة من كم هو مدو جري عشان ما دفعوا من مسكتوكا كوريا ميجندني رسول الله صلى الله عليه وسلم جه حديث فرطوك مچا اللي الوالا كوريا جندا سلسلة درستك قطم مهار ومن وهكذا كم ميجندني إمام بخاري رحمه الله جمع قربا فالجامع الصحيح نوتا صحيح بخاري جه شرح يا به قطم نوتا فوتو جه مختصر جه شرح يا أول ما مفهوم رواية كافوان السادس هوانا حديثا به قطم حديث كرابي كي النعمان بن بشير رضي الله عنه. أول ما كوري ريغواني حديثا به قطم تفسيري وهكذا كه دكالا فميري أقول ما دنا وفان حديث كراوي يا به قطم أقول ما وهكذا كالان إكلي فانو كه ترجمة نوتا سيرتا به قطم أقول ما ميري كودا كودا وهكذا دكالاني. النعمان بن بشير رضي الله عنه كي أنصاري بيكله إكلي فانو كه بابا فلكي بشير إكلي فانو كي صحابي بيكله مدينة के अहलुरें के तेरेगा हिमने बड़ा गन्नवनी. النعمان رضي الله عنه के कुनिया की अबू अब्दुल्ला आम गोतेगा कुनिया गोतुगा अरबिं के तेरेगा मशहूर फा उन्ना गोतकी एमी है के एम्मे दोशी दरिफला नोता एम्मे दोशी फिर हिंद दरिफला निस्बे को अबू अब्दुल्ला नोता उम्मु अब्दुल्ला फदा गोतका कुनिया दियो बाय फारो dari nemmi hunna ves emi hunge ebbandu mi hunnota timaga mi hunge kudinge nama gulwagen kunia diule kalefana abu abdullah ki ruga kalefana ki hazraj wanhage bekal. النعمان بن بشير رضي الله عنه ما كمنا ki amra bint rawaha ay abdullah bin rawaha رضي الله عنه أخته ميوس صحابية إجماعنا كي النعمان بن بشير رضي الله عنه وفهم بوداع النبي كلفان के बापा फड़की सदी मैं कम बदलूं न की बस दे सहाबी के गोतुका वह हालुगे. النعمان फहा कुरवे एम्मे मशहूर कमकी كلفان की मदीना का وفهم بوداع النبي एम्मे फुरतमा दरिकनु हिजुरे फौगा अंसारी बेकनुगे फरक एक माने कि النعمان رضي الله عنه उफम बेवडा के नबी हिजुरे फौगा मुस्लिमुन्ना लिबडा के नबी मदीना के लिबडा के नबी एम्मे फुरतमा दरिकनुगे गोतुगे मुहाजिरी बेकनुगे तेरें एम्मे फुरतमा उफम बेवडा के फावनी الزبير ابن العوام رضي الله عنه दरिकनु अब्दुल्ला ابن الزبير رضي الله عنه बुनवे गोतुं मिदे बेकलुं उफम बेवडा गतुं आमदो को मसरे के खिलाफ है बहुर एहना मसबर रिवायत अन गोतुं अब्दुल्ला ابن الزبير رضي الله عنه विदाणो मंगिंदवा फवे النعمان तिमन कले फाना वरे हमस दोषी कम एक माने कि अहम वजिया الزبير ابن عوام के दरिकनु अब्दुल्ला के उमर फलवरे हमस दोषी वाने नो النعمان بن بشير رضي الله عنه अहम बीमा उफम वेडा गेंफा वनी हिजुरे फौगा मुस्लिमों के तेरे कई मुहाजिरुना अंसारों के तेरे कम गाविस एम फरतमा उफम वेडा के नबी दरिकनु गोतु मदीना या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजुर को मफौगा मदीना का तिबी अंसारी बेकनुना अदि हिजुर वडा के बेकनु के फरा पड़ो बस
ailataka darikalaku libiwada nuge dostake faaytu gosfa miwani embe madina ga tibi yahudin ekifaanduge wahakata dakka mundiya ege terega emi humbuna mundiya timammenge rashan as wadega timamme miwani muslimuna sihuru jassafe ehmvi ma den emi hunge faraton kujja kufam wege nannan enamas e dandi waluga e halatuga tibba libun ufawari kame gotuga an-nu'man radiyallahu anhu adi abdullah ibn zubair radiyallahu anhuma ufam we wadagen fa miwani hijrage furtama harkama bes bebbe kalum vidalu agotum hijrage sada mas fahum manek hijran devana aharu feshon tana kale gotaka an-nu'man radiyallahu anhu ufam wadagen emvi ma hijrage kuri evsaraka fen wadagen fen nuwan rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariuga ulwa fawani warat tuppudu haya pulegga riwayatoga anna gotum gaggandaka er rasulullah sallallahu alaihi wasallam awhara wadagen ne rekayfanuge umur fulaki an ahara hemmas dos enamas gina sahabi be kalna libi wada nugannawa sharafen ei e be kalege ma kambalunna adi bafa kalun muslimu kam gaw saud gefan numan bun bashir ge bappa fulu bashir awdo kurin denno ni saude bashir ge khabar taka be gotun asfawani rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariuga kalifan kore huriha hangurame ga bar wadagen egterega badur hangurama wes adi hen hangurama ta wes himene bunave gotum abu bakr siddiq radiyallahu anha em furatama bayati pebi bekalaki ansari bekalun getereng an-nu'man bin bashir ge bafakalun bashir bin sa'ad efo ansari bekalun bayati pawafani efo abu bakr gafana nasur wari umuga an-nu'man ge bafakalun bashir hunna wafani abu bakr radiyallahu anhu ge khilafatuga ekayfanu shahidu wadagen nabi khalid bin walid radiyallahu anha kuga ainu tamurkiya hangurame ga bari wadagen e hangurama gitede emima an-nu'man ge bafakalun shahidu wadagen fawani abu bakr gafanu ge khilafatuga gaggandaka an-nu'man ge fanu ge umur fulun dihe nuni 11 waraka aharuga faha kurwe bay kankama balala iruga nami faha kollewe hadisa ki an-nu'man ge tuppudu haya puluga dagun mannege komme gotegge rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara pulu adwasawa fawani waram madu muddate geterega ekage fanu gaggandaka agumen balama hinga hataru aharum fechige aduwa ha echen handuma hunnane hembe jiyawe sei hataru orakan aharuge aduwa sewme gaggandaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam farapulu riwayegen asfawa wahakata go terega gaggandaka imam az-zahabi rahimahullah kalifan ge siyar alam an-nubala ga bayan qurba fawe an-nu'man radiyallahu anhu ge musnaden onnakam musnad ge mane ki ebe kalaka hame sanad onna ebe kalige sanadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hame hunna hadis bas furta gaud puri registanwa fan sahabi be kalun liuvom gendawa fewe ebe kalunge musnad tan hutte liuwa rasulullah sallallahu alaihi zamanu ga hadis bas furta liuvun du kollabwa ge nune ebe kalun tibbe ham no manuge radiyallahu anhu ge musnaden onnawa kama adi gaggandaka sateka sada hadis ekalefanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam farapun riwa qurwafa eha tuppudu umrega rasulullah sallallahu alaihi wasallam garihum evaruge adade riwa qurvumun ilma qurwafa wa loibba bahatte ahmed ka gumenna ebayigende midenno sateka sada hadis ke tereng fas hadis ki imam bukhari ya muslim ittifaq nirwafa muttafaq alayhi fas riwaya imam bukhari infirad ko manake imam muslima nula gini kanya riwa qurwa fa riwayat imam muslim imam
بخاري نولا انفراد كو جن وافا به حتى الروايات كل دنور فدا حادثات هو كتير كلفان علم بريكما هندو مهورما أدي علم بيان قدرهم قال لا دو فلوكم بدأ نقول نواكم جه صاف هيك كلفان جه دو سورغا منبرغا خطبة دفعهم هنواجي رواية قلنا قطن النعمان بن بشير رضي الله عنه كي فصيحة تري بلاغة تري واه كده كنتري دوهله خطيب علم بري ميستكون أنغن نوا دفعهم جندبي أدي एक इतुरुं हया पुलगे फहुकुलगा मुआविया रदियल्लाहु अन्हु के खिलाफतुगा एकरे फानु कूफागे अमीर कमगे मगामुगा हुन्नेवी अदि एक फहुं दिमिश्का हिम्सगे गाजी कं कोरवाफ अन्नोमान रदियल्लाहु अन्हु किया दे वाफावा एव वाह के अगोमेन गे तेरेगा मशहूर वाह के एके फानु विदालवनी खुतबागा बयान कोरवनी इद्दुआ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारिहा तिमन कलेग फानु के बप्पा फुलो तिमन कलेग फानागे वडागे नबी मी हादिसा की एकले फानु के मैं कमना अम्रा रदियल्लाहु अन्हा एकमना एकले फानु बप्पा फुलो बशीर गारि होंगे दिवडागे नबी कुम्मेस एच्चे मिल्क को देवुमा अन्नोमाना तो पुर उमरुगा बे रिवायत तो गन्ना को तुम ए आले गुलाम नोता ऐ दंडे माने कि खदुरु दंडे नोता गुलाम हिब को देवुमा एदि वडागिन्ने एदुगा बप्पा फुडेकं कोरेविकम विदाळोय ममाकमना विदाळोय तिमंतिवाका तेदुकुरानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेकी कोरेवि खलीफान वडागिन बप्पा फुड वडागिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हेकी कोरवास बल्ला एकमना एकं कशोर कोरवं बेनु वडागिन नबी बिम्मतिगा हुन्नबी एम्मे तेदुवेरी एम्मे अदुलवेरी इंसान अलवो कोमेगस ehmegen an-Nu'man radiyallahu kiyade wani timan khalifaanu bappa fur timan khalifaana awga rasulullah sallallahu alaihi wasallam gariha gos den nabiye nota ziyare korwa den nabiye allah ge rasulullah sallallahu alaihi wasallam timange mi dari kanunna devva fi me devvo me be riwayat ga asfa gotun devvo me be riwayat ga pura ordenne fadam mi devvum ge mane ki dande nota gulame ehduga rasulullah sallallahu alaihi wasallam sual kurvi kale fanu ehen kudin ebati bihi ehduga ade he denne hadis kurvi ehen kudin naves miwar devva fin he tibefun adoswan wa ke mi devva fin he denne bi ma not hadis kurvi ma ekale fanu widalu winuneke bashir bin saad an-Nu'man gafan bafakal widalu winuneke ehd rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kore be riwayat ganna ko ekale fan hadis kore vi timan kale fan no hemme ko korwas timan kale fanu غدرك نوت خياناتك نوت بإنصافك هكذا وده نقول نوان أدب برواية حديث كرفني اتقوا الله في أبنائكم تباميونge دارين مدوغا الله بروتي واش فعدلوا بين أبنائكم تباميونge دارين مدوغا هم كوراش هم دنيا متي قالون من مام بفان نغوتي خاصكو بفان نغوتي كم جنسك كمغاويس كم عمر فرق كج كمغاويس كدين دارين هيبكو دين مغا أقول من عدل وريم بلوا إسلام کے فريها مكة بلوا نبي صلى الله عليه وسلم عدل إنصاف فارر وداعنا ومنبر بابا فرق وداعنا وني داري كلكو غواك विदालवणी तिमंगे दारी कलुन्ना मिवेनी एक देव्या फीमे खलीफान हेकी वडा गन्नवास और फसे हाय खलीफान हदीस कुरबम भी आदे तिमं खलीफान तिकमुगे मच्चा हेकी वडा गन्नवा फीम एहनस मुआमलात निमिगिंदी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वडा गन्ने मिस्तकुन्ना हग्गु बयान को देवा हग्गु के मच्चा मिस्तकुन तरबियत कुरम वकुतु खलीफान सवाल कुरबनी खलीफान एहन कुदिंगे बति भी है ए कुदिन्ना एवरुगे एच्चे देव्विंग है नो तो एबा देव्वम है ये नूने के दने हदीस कुरबनी तिमन कलेग फानो तिवरुगे गदरक नोता
නුබෙක්ග මච්චා හිකි වඩා නොගන්නවා නමේ කයිෆාන් වඩා ගන්නවා ආශ අනේ බසු හදීස් කරවණි අඹුරා ගෙන්දාශ තිදෙව්විච්ච අඹුරා ගෙන්දාශ අනේ බැරි වැටෝ ගාස් පොන්නනි එකලෙෆාන් හදීස් කරවිය තියබෑමුගේ දරින් නාමද අල්ලාහ බිරුවති වාශ තියබෑමුගේ දරින්ගේ මෙදුගා හමහම කුරාශ මී වර මුහිම්මු සියාසතේ එක්කමකි අල්ගොන්මෙන්ගේ දරින්ගේ මෙදුගා රුලිවරිකන් එව්වෙ zamaanakum අල්ගොන්මෙන්ගේ සවබුන් ඔත නුදිනු මට්ටක වර මුහිම්මු කමෙන් අල්ගොන්මෙන්ගේ ලයිරුස්සුර අල්ගොන්මෙන්ගේ දරින්නා මෙදුගා හමහමය කංකං කුරමුන් ගෙන්දියු අල්ගොන්මෙන් දේ එච්ච අල්ගොන්මෙන් කුරා hiba nota foru kodde ecce kura kharadu ekudinge meduga hamama kurmo gendiyumaki furutama ekudin ekkujja ko anek kujjaka ekudinge meduga ruliverika nonna sobe ei ogummenna adi kitemme tuttukama nuwata ogummenna kitemme lobetkama nuwata kitemme hunaru verikama nuwata kitemme hingalikama nuwata ogummenna kitemme bas aha kama fenunu kamuga avies huriha kudinge meduga dinun tawga ogummen hamama kurmaki waram muhimmu kame දෙවනකමකි හාලත දිමාවගෙන් මිසාලක කුජ්ජකු එක් කුජ්ජකු සලාමතු හුට්ටාන කුජ්ජකු බලි උන්කාලා වකි ખાસ සෆරුවා එක දෙන්ජේ දිනුමුගේ බදලුගා ආම් උසූලකුන් එච්ච දෙකම වාන මගුන් මෙදෙන්නේවි එගොතන් අමල කුරුමෂේ ඉස්ලාම් දීන් බාරු අලුවා මෙවන ගොම්මංගමච දෙවනකමකි අලුගොන් මෙන්නා මෙදුග එකුදින්ගේ හිටවගා නුරුහුන් තරිකන් ඔතනු දිනු kura wadannevi ek kudin de dekudinge demeduga nurun terikan ofe dekame member fan timanne vore ituram miveni kujjaka no miveni miyeka difiye no timanna menna vore ituram miveni darikan eba khasakame bahatte itura ebade hiwa komme halatik kudinge meduga nafratu fedgindan anekkamake member fan na meduga kudinge hituga onna loeba adulwerikamuge balagatun gelligenda mi hadisa annoma radiyallahu anhu minbaruge mati honnawagen kiya devvan ballawa ebebe kalunge hippuge saafuka ebebe kalun ummata ungannawa devvan beenu wadaganna minbaru usule gotun dannawanya mihe go ewahaga dakkam beenu nuwa bawatuge wahake bappa fulo ecce devvevi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ruhi wada nogennevi ekale fon hekiwe wada nogennevi විදාලවි රද්දු කුරාස් නොත රද්දු කුරවවාස් අස්ලකි මීහකු ආම්මකො දක්කා හිව්වා කලවා කෙන්නු එබේ කලක බප්පා ෆුළු දෙවිච්ච බප්පා ෆුළු කුරෙව්විකම රසූල් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අරිය වඩාගන්නේ රුහි වඩා නොගන්නේ හිකිය වඩා නොගන්නේ අඹර රද්දු කුරවමා ඉංගෙවි එකමකු උම්මත උංගන්නා දෙවන් එබේ කලුන් හිප්පුළුගා හොරේ ખાලිස් තෙදුවරිකම්ගේ හෙක්කකි එවාහකට මින්බරුගයා eki tantaga vidano gendoni hingadi hadisa hingi gotange mihunge handano gemme fasen hunnane goikkamawat wahake hadisa hingafa go bayan ko devvima emme fasen aduha mihage hituga eche asaganna e bayan ko devvi e wahaka egota nabiyya sallallahu alaihi wasallam raddu korwa sham vidano ma kalefano wagutun eti nangawaf ema ei sahabi bekalunge halu kolaki furtama wes e bekalun rasulullah sallallahu alaihi wasallam amur fulan atwaji ya wagutun ya amal kurofet ema noman radiyallahu anhu riwayat kurwa fa riwayat ko tana on dennevi algunmen e riwayat gawaka dakkamun genda riwayat ki ei mi islami fiquga nota islami shariatuga hadith to geteren timba kola ebbe islami fiquga ilumere vidalon muhimmu nukotatake miga bayan bekin asfan komegas an-Nu'man radiyallahu anhu ge umur fulung angahara havwaraka mahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam awhar wadagen mafai kalefan madina ga dostakin heda korawwa kalefan ge dotta tibbe bodati bebe fulungari hon rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu nangawa ilmu mista kunna ungannawa devumugaden bugut heda korawwa gendewafan ekale faanu arihon hadis riwa korawwa fa bekalunge terega khud ekale faanuge ufan darin himene ekale faanu ufan darin himene ekale faanuge dari warunge terega mi hagigatuga bappe ekal libene warabodo ufane adi darin libene warabodo sharafe rasulullah sallallahu alaihi wasallam no nabi bekalunge warute ki mi ilmu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korawwa fani
innal anbiya lam yurithu dinaran wala dirhama nabi be kalunaki dinare dirhame warta kurwa be kalunenno innama warathu al-ilm be kalun du kurvi warta modelaki ilmu en nagafiya komme mihaki embe be kale warta wari komme hen fombe nganna dariqa wa kan nuje nabi be kalunga warta wari naki nabi be kalunga ilmu libada ganne ilmu mari komme zamane kamgavis ema ilmu minbar ittima libigatu maki e warta modam minbar libigatu bappege faraa pulun riwawi gan rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis bas fruta riwa qur'ane dariyaki not ilmu fulana dariyaki waran agubodo dari fule ema e sharaf wes liberdag hunnawi bunave goto ekale faano awahara wedagen faawani qatulu kuregen not shahidege gotuga ekale faano jumla gotega agulmenna ege hijura vi wara ekale fanuge umur fulum wamun dani sabaki hijura ge me furtama aharu nota vidigin aharu ufame wadage nevi ma hijura hinga muddate hinga mundani amriwato gonna gotun ekale fanu shahidu qurayfanu to qatul qurayfa wani hijura fastolas hatarona aharu ero ekale fanuge umur fulum gaagandaka fastolas de aharu warukama riwaya kuregen bani ei kunagul medenne saada masfahu ufame wadagen kama belewe hisabu jehewije kama wanama gagganda kan eha ka waruga kurden fada ekale fan kufa ge hunnawa muawiya radhiyallahu anhu ge khilafatu ge dosorga hunnawa muawiya radhiyallahu anhu awhare wadagen ekale fanu ge dalikalum yazid bun muawiya verikamuga ero khilafatu ga huri anekkolum tibefuna engi wada gannawane mi huriha dostake geterega mi huriha kame mi gotan badalwa mo hinga mo ayruga makka ga khalifa bari bekale gotuga hunno mo gendawa fani abdullah ibn az-zubair radiyallahu anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawari ge darikanu abdullah ki asma bint abi bakr ge darikanu aisha radiyallahu anha ya bodudata vidaluwa bekal emme furtama muhajire bekalun tereng anur kulen denne fada uffa wada gennebi dari kalun ai madina ga aisha radiyallahu anha ge kunya ki ummu abdullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamana kunya devwa fani kamana shakwa korvima ehin huriha be kambalu nafs kunya libi fawati be kamana ge dari kalako nuhun nawati kunya natima hindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekamana ge ukht asma bint abi bakr ge dari kanum mi abdullah ibn zubair ge namfula nisbe qurwa ummu abdullah vidalu mungendo afan komekas ekale ge fano yero makka ga khalifa gotuga hunnevi mikolum sham karaga verikamuga miwani umawi dawlatuge verikame muawiya radiyallahu an egafon ekafon ga darikalum yazid komegas mi khayal tafatuma hamru jomaki islami ummatuga fenono hiddati manzar agolme ameduga goten nimman wahaka dekkumuge mane ne sobaki hatta bes isko tibbi sahabi bekanum fitnatan ufadda fawani munafiqun khawarijun ebami hunge makarori olwalamu sahabinge meduga notanos kan ufedge ngosfawani komekas e hadisa tawge terega bunave gotun himsuge ahul werinna adoma radiyallahu anhu vidalo mon gendevi not gowalavu mon gendevi abdullah ibn zubair radiyallahu anha bayat hippewma ekale faana verikamuge ebbasuma eru hisabuga kunin denne fadam baru fora mon gosfawani muawiyat ge faanuge darikoluge mihun egotu ekale faanuge dari kalun annamu verikaman annamu as muawiya bun yazid bun muawiya ge dosorga mi hadisa hingan dimay fawani
gaganda kan hijra awor denne fada fastoros hataruna ahar bay riwayat go fastoros fasfana ahar ekale fano shahid kore fawani himsuga bay riwayat go bunagotum himsum ekale fano salame vumattaka nikuma wadagenne wogutu ekale fano shahid kollewigin gosfawani radiyallahu anhu wa arda emi hadisa ya ekuga ekale fana begoto ogome mi darusga wa kadakka nangastu kofawa minwara mi kurkollani e fawol men riwayatu ge matin anakawas handang akol do mafoga agol men mire nimmalan ena sawndo men kuri rega fa ko fawane kame الشعبي رحمه الله برواية نقول كربا فوائرغا إمام بخاري رحمه الله ذكر كربا فني إكليفان ودانوية سمعت النعمان بن بشير يقول نوتا نعمان بن بشير ودانوات تمن كم أدو السبيمة نعمان رضي الله عنه ودانو فني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نبي صلى الله عليه وسلم حديث كربا كنت من كليفان أدو السبيم هميغا نعمان رضي الله عنه ge tuppulu kama ekuga ekale fanu kanda eligin ekale fan adu esse kam bayan korobam begenne vidalwani sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul nabiy sallallahu alaihi wasallam hadith korobani konti man kale fanu adu esse wi egamane ki ekale fanu tuppulu kama ekuga faharuga ekale fanu adu nasawa ehem bekalege adu essewun ekale fanu den e bekalege farapon adu sawa so idane mikam men dimawi ekkamaki komme sarka wahaka dekwe gendia annomanuge tuppudu kama ko ekale fanu rasulullah sallallahu alaihi wasallam farapulun adu aswafe noye egota wahaka bay ko miho dekkuma guligen ekale fanu bay riwayat hoga sida adu esse riwayat hoga ekale fanu ehem vidalo fa hure timan ka fanu adu esse wime ekale fanu gumur fulon angahara hamma go rasulullah sallallahu alaihi wasallam awhara wada ganne wiru emme faha kurwe kamaki ekale gfano rasulullah sallallahu alaihi wasallam haya puluge fahokoluga ekale gfano erus edi wada ganna mugusfa e bahuri bayin hangura matawga rasulullah sallallahu alaihi wasallam ariuga dikume wada gatum iduna defum angar fuluga ekale gfano ariuga jihad kurumge sharafu libi wada gatumuge ummiduga comme sekale fano vidal al halal bayyinun wal haram bayyin halal kam kam wani bayan begenne haram kam kam wani bayan begenne wa bainahuma umurun مشبهات ادمدغا وني شك فدين وتيقين نوا كان كما لا يعلمها كثير من الناس دينا ميهن اي شك فدي نو تيقين نوا كان كما حقيقه نيغي اغون دنوين علمرين بدانوا غوتم ميسونغ ترين گينا ميهن نيغي هين اوتي مالغوم نيغي انگي بيكو نو تنگي ودا گنوا بيكنو تيبوان كان اي علمرين اما گينا mis takunnan ekan kon olon nufilung ei ekan kamuge asto hukum bayan be fa netume nune mis takun ekan kan hodan nulo kore algon wani war tafsir ko mi waqta zakaf wa bainahuma mushabbahatun halal kan kan dimaya algon men nang engin murefa den algon men ege hukum nege komme kamaki ei algon men nang ekame diinuga hukum kandeli fa nuwa kame kama algon men na nimme kannete ekan dannan ilumere betibbe em algon men ilumena rujumuge hivwar min algon men na libigin ebadanje faman ittaqa al mushabbahat egota shakku fede kan kama durheliwe kibawe jamiha istabra li dinihi wa irdi enage diina enage mudala rakka kofiye egamane ki ena dini gutun huddanun kama kan ara nogane wena salame begendane shakku fede kan kama durheli wima dienage muda ehme honna meduga korwe muamalat no tenaga aburu no tenaga agu vettigen dium fada kan kam ngena salame begendane wa kana limastabana atrak ene bayan begemwa kan kama gamusena itura durwane maneki shakke ve shakkamenno mihe ko ene shakkuwa kama ka ena durheli wanya ene bayan begemwa kan taka mabuda durheli wan haram kan ene engigem wa kama ka ena ragatun durwan mikiha rangalo sifet to misalka shakku fede kan kama durheli umuge hivvor ena libigem fiya ene yaqinum wes haram ko enge kan kama ena hunnani ma durge hadis mi kurven wa man waqa fi shubuhat shubhat kutere wad jamiha aw shaka an yuwaqiya mastabana ene faharega
shakku fede shubha wori kankama karive ulenya ene kashigembe enge kamaka bes aragat sawbaki madmadon hillebe mundan anu kuridu bayan kuri fadan abadu shaytana ge masakke innani khutuwat gotuga Allah subhanahu wa ta'ala korban ki wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan shaytana ge fiwlo tak taban was fiwla ki fiwla kawre fiwla kuriya kari ngala mundan ifhara fumma ennudan shaytana kan kurwa goten nungai mistakun fafa ge dantura ga jaswani madu firukemun nota lambomun gingos fahara kame ebe getere neti kuramun gosema rasulullah sallallahu alaihi wasallam islam dinu ge urwa aggandotan islam dinu ge shiar ta fahara ku shiare uni kuramun gendan tibe fon algon menge mujtama ballawa lavya tibbe min war saf ko fenna algon menge terega ba ekhala munkarata fitur mu amu mun asfa wa gonno ta anna goy kuri koluga inkar korwene de kolu hedene de baswevene madu ekame geteriya wade no algon menge mujtama terega magutak matiga adawu mun diyama fon ekama meduga wahaka dakkane miye kwes nurnane madu ekanta dani zinat terihum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis korvani mihaku shubhata kutere vanna kama vanya shakku fede kankam kutere vannanya ene bayam ge inge kankam kura kavs ene ka undogu kama kan nuane faro kankam kutere vesena vettegi inge adane denge Rasul sallallahu alaihi wasallam jassawa fani misal kara'in yara hawla al-hima border ge nota fulattawge carrying kande hui happa mihege misale yushaku an yuwaqiyahu ege sobun denghuri mihage dandung ena kan ekashigembe ei hama waragatu gonnane kame danduge borderum fulak carrying kan de kama vanya madu ane dandung mes sormen keumaki ekashigem wakame ala wa inna likulli malikin hima komme veriyeges himaye kure fawataneve algon me zamanu ga maginan himaye kureve tantana echiti gawaka aduha zamanem me agumenna warafasenge verikantoga faratu nota waki muassasatoga faratu eki tantana eki gasgaha eki madan taka eki dire chisaji himaye ko komme be komme veriye kwes ebege himaye tuga bahattam benumwa kankan hunnane ekamugo teriyan ehem mihaku ehem bayaku aragatuma nuruhe egoton mi hadis kuro ala wa inna likulli malikin hima komme veri kavs veye emi hegge border emi hima ko fa sarad ala inna hima allahi maharimu Allah subhanahu wa ta'ala ge himayatu ga daruga wa rakka kurawwa fa kan kamaki nota ila subhanahu wa ta'ala ge border ge terega wa kan kamaki ila haram kurvi kan kame ifada kankama ara nogatu mattaka if shakwa kankama gome duru he diwan jehni ekankam ge fatwa ekankam ge hukum gome odon filwan jehni ala wa inna fil jasadi mulgha ifo hadis korvani insana ge muli hayatu ga emi haya kurmatwana emme muhimmu masakkatu ge wa haka ala wa inna fil jasadi mulgha danna se hashigandu ge terega ve maskole anu kurire mewa ke shara kolni idha صلح الجسد كله اما اسكول صلح وجيا رنگلو وجيا مولي ميها صلحوي واذا فسد الجسد كله فساد وجيا مولي ميها فسادوي الا وهي القلب دنا شيء امام بخاري رحمه الله من روايه دتنك نواف مبني اتنكي اول كورين دن فدا ومهر واقد قوم مگندا كتاب الايمان باب فضل من استبرأ لدينه emihege din himaye kurma rakkateri kurma taka iskande mihage makkam ge wahaka nigamane ki shakwa kanka mundur helyogen hore dengen nawafane babul halal bayyinu wal haram bayyinu wa bainahuma mushabbahatun halal kanka mani bayan begenne haram kanka mani bayan begenne demeduga wani shakku fede kankame e gina mi hunna e kankame gina mi istokunna nengene ehma mi hadis agum badala ruga fahaga wegenda kamaki ilumbere mi hadis debwa fa daraje ki mi hadis ke macha riya agum men kofiya agum men islami shari'a warasaf ko nge bakurasa wala debwa ei haram kankan kandelif halal kankan kandelif
edemedu argumen hukum nenge kankan huri shubha ekankama argumen kari nuwe argumen koranje kamaki argumen hukum nenge nya ekankam go hukum olon filu hukum nenge halatuga shakkuge matiga tibe ekamakan arano goto ara genfiya emihege dini gotum wes kushe kuravidan ene nobone wene timanne ka nenge ke sawbaki ene shakku fedi jidengonna nena engigatum jahilukumge dawwaaki amille timaga amil nafsuga macha jahilukumge dawwaaki kurwene dawwaennu hennu ena masakke kuri olon filon olun aham besei safuwa gonnu ewaki masade ena seges emme rakkatere goteki ene safu hukumen nolibijje kam kun durhelun erakum ena dini gotum wes kuverian nuan ene duniya wai gotum wes wana gellumen nonnane malamate wes nuliben efada miha rakkatere we salametere gen wane ei argumen hita demvi farwaaki hita me durakkatere wa vikamaki e hite argumen rangalu koramvi hir rangali yahamaga mosemi ha shakku ahumuge teriya yagin nuwa kankamuge teriya are nugannan hir rangali ya ena ekankama duru helive rakkatere we gannan natija ekavvegendani mulimi hage huriha amal take salame vegendium hi salame koregen diyam waragena mi hukura dawai timanna meveni kama kurani eveni kama kurani hir rangale timannage hir rangaliya emiha kora kanta vis rangaluan kommehen argul men kurimatiga ituru wahake dakkagen timage dogu hama kurang evvis faratakum masay qur'an kamenne nabiyya sallallahu alaihi wasallam mevani warasaf ko bayan kurawaf insanage goikkandani enage hin ehme rasulum hadis korawani kurira gondennemi insanage huriha vesachki enage emme kuda degunavane ei enage dula enage hite enage du rakkateri kureveni enage hir rakkateri wegenne hir rangalan otiya du rangalan onnan dulun kommechka hir rangale bunima eiki hir rangali kinu eh magun me fortama koranje kamaki hir rangalu kurun efo huriya gunawantake vesonnani rangalu wegen gosfa hir rangalu mi hon algo menna enge emiyoge kibak e rangalu amadu fennigen dana ehm rasul hadis kurevi emihage hir rangalu wejjeya muli hashigano muli huriya gunavane rangalu wegen hingajje Allah subhanahu wa ta'ala balla wadi gannawani agumenge hita agumenge hitugawani kochetu agumenge hituge qabul kurma agumenge hashigano taka agumeng ala feerama agumen tibe bursure kanno doy Allah subhanahu wa ta'ala gomenni hebas adwa hebang amal qura baykam galevu mifada matveri hadis tawge majlis tawga baawirumuge tawfiq devi fadan argumenna mi hadis basfurutakum ibril libi en amalukum ge tawfiq ila subhanahu wa ta'ala minwar korvum madama qiyamat do muhammad sallallahu alaihi wasallam mi matveri irshadu tan adwaha ungene baykam gawa halu isahiba sallallahu alaihi wasallam gariha sunnatu ga huluringutu ga argume mahshar korvum ما النبي صلى الله عليه وسلم يا إم كتن كم بدون حق جنبني إكليفانو کے سنة ميستكنا هميا نقولكم سنة عمل كرموندا سنة کے أهل ورين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.